Bok svima i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam vam pripremila jedan kratak make-up tutorial gdje ću se fokusirati posebno na usta. Svi znamo kako je danas popularno, pogotovo na Instagramu i na društvenim mrežama, imati što veća usta. Tako da pokazat ću vam danas neke zapravo trikove kako da vam usta izgledaju puno veće nego što jesu, koristeći se samo sa šminkom. Isto tako naravno ja ovo ne radim svaki dan, mislim da nitko ne radi ovakve stvari svaki dan, ali neke od ovih stvari mogu dobro poslužiti za neke malo posebnije prigode ili ipak samo za slikanje, što i ja osobno samo radim. Ok, znači, kako bi zapravo započeli sa samom šminkom, prva stvar koju želim napraviti je kao lagani peeling usta, jer naravno ne možemo zapravo stavljati ni ruž ni ništa ako su nam usta ispucala, zato što onda ništa drugo što stavimo gore na to neće dobro izgledat. Tako da prvi korak je zapravo samo njega prije nego što ćemo stavljati šminku. Pokazat ću vam sad 3 različita načina kako zapravo možete napraviti lagani peeling usta. Prva stvar je naravno da napravite sami svoj peeling za usta. Ovo možete napraviti tako da pomiješate običan šećer i nekakvo ulje. Znači možete koristiti maslinovo ulje, ja sam za svoje koristila kokosovo ulje, tako da samo pomiješate malo kokosovog ulja i šećera i imate stvarno jako jednostavno i brzo svoj peeling za usta, koji možete ovako spremiti u malu posudicu i onda ga koristiti kad vam je potrebno. Sljedeća stvar je već jedan gotov proizvod, a to je ovaj peeling za usta od Elfa, koji je napravljen zapravo kao u obliku ruža. Mislim da se ovo zvalo nešto tipa lip exfoliator, ali sigurna sam ako samo googlate lip exfoliator od Elfa da ćete naći, jer ja sam ovo naručivala preko interneta, ali nisam sigurna je li ima Elf za kupit kod nas sada, mislim da čak ima, tako da bi mogli to pronaći već i negdje kod nas. I zapravo ovako izgleda kao ruž, znači nanesete na usta, lagano protrljate i zapravo samo obrišete, tako da dosta je slatko i korisno, na primjer za po putu ako želite ponijeti negdje i možda malo brži način za napraviti peeling nego da sad radite svoj peeling doma. Tako da ovo je isto jedna fora stvar. I sljedeći zapravo najjednostavniji trik je uzeti običnu četkicu za zube ako ste u žurbi, tako da isto kao i s ovim peelingzima malo će vam se pokrenuti cirkulacija kad protrljate po ustima. Isto tako ukloniti višak kože tako da vam usta ne budu ispucala, nego da budu lijepa i glatka za stavljanje kasnije ruževa i ostatka šminke. Tako da ja ću se danas odlučiti za ovaj peeling za usta koji je napravljen od kokosovog ulja. Uzet ću samo malo i kasnije ću obrisati višak sa maramicom. Evo, skinula sam sad višak tog peelinga i možete sad već vidjeti da su mi usta dobila malo boje, tako da sad su savršeno glatka i možemo krenuti zapravo na šminku. Ok, isto kako konturiramo i ostatak lica, možemo si konturirati i usta. I iskreno u zadnje vrijeme na Instagramu sve češće i češće viđam da ljudi to počinju raditi. Nešto što ja volim raditi je uzeti skroz svjetlost među olovku za obrve. Čula sam da olovka za obrve najbolje radi za ovak nešto zato što nije prejako pigmentirana u odnosu na tipa olovku za oči ili za usta. I lagano ću obrubiti usta preko crte. Istu stvar možete napraviti i sa bronzerom i sa četkicom lagano proći oko usta. Isto tako proći oko usta kako bi se ovi rubovi zapravo, ajmo reći, produbili, jer kad stavljamo bronzer, isto kao i na primjer ovdje, želimo da to zapravo izgleda onak više uvučeno, tako da istu stvar radim i oko usta. Ja osobno više volim uzimati olovku zato jer mislim da je puno preciznija. Obrubit ću usta dosta preko crte, ali kasnije ću to lagano izblendat s prstima.
Evo možete i sami vidjeti da sam dodala sad, ajmo reći, malo sjene oko usta. I sad ću to skroz lagano izblendat, tako da izgleda što prirodnije. Sljedeća stvar koju ću stavljati je highlighter, kako bi zapravo naglasili ovaj tu gornji dio. S ovim ne volim pretjerivat, stvarno je dovoljno samo malo i to skroz tu na vrh usta. Kako bi zapravo naglasili ovaj tu dio i kako bi vam ova gornja usnica izgledala veća. Sad kad sam ovo napravila, ovo je kao bila nekakva baza, točnije ajmo reći neko konturiranje usta. A sad ću uzeti olovku za usta, znači neku normalnu koju bi inače koristila i normalno ću lijepo obrubiti usta. Napravit ću to malo preko crte, ali opet ne baš skroz do ove linije gdje sam stavljala olovku, nego ipak u nekim prirodnijim granicama, ali opet malo izvan crte. I sad ću još samo malo popuniti usta sa olovkom. Što se tiče šminkanja, kad želite da vam usta izgledaju što veće, ja bi se držala neki nude nijansi ili tipa roskastih, tako da zato ću ja koristiti ovu olovku. Ova tu olovka je od Essence u nijansi 08 Big Proposal. Tako da sad kad sam nju stavila, stvarno boja olovke ili ruža, to ovisi sve o vama. Ja sam stavila jednostavno ovu zato što ju inače nosim. I sad jedan od najbitnijih trikova kako da vam usta izgledaju veće, a to je da vam sredina bude puno svjetlija od samih rubova. Zato ću ja danas uzeti ovaj nude ruž. On je od Essence u nijansi 02 Porcelain Doll. Znači ovako izgleda, vidite i sami da je baš svjetle nijanse. Njega nikad skoro ne nosim samog jer zanositi sam mi je jednostavno nekako prebljed, ali je super za ovakve stvari. Ako nemate nikakav svjetli ruž, isto jedna stvar koju možete staviti u sredinu usta kako bi ju posvjetlili je običan korektor. Tako da jedno od ovog dvoje će sasvim dobro poslužiti. Uzimam svjetliju nijansu na četkicu i stavljat ću ju u samu sredinu. I sad kad sam ovo stavila, samo ću lagano izblendat sve zajedno, tako da se ne vidi baš očit prijelaz, nego da sve izgleda lijepo i ujednačeno. Evo sad sam sa samim ružem gotova. Po mom mišljenju usta izgledaju puno veće kad su sjajna, a ne mat, ali to je na vama, hoćete vi stavljati sjajilo ili ne. Jedna odlična stvar su ova lip plumping sjajla. Točnije sjajla koje u sebi imaju, na primjer, malo mentola ili tak nečega, što će vam još malo dodatno onak iziritirati usta, tako da će vam izgledati veće. Meni osobno najdraže ovo od Catrice'a, ovo je Volumizing Lip Booster u nijansi 040. Tako da to je isto jedna od opcija, ali isto tako obično prozirno sjajilo će sasvim dobro poslužiti, samo ga stavite mrvicu u sredinu i izgledat će super. Tako da evo, ja ću isto staviti malo sjajla za kraj. Isto tako, na primjer, kad stavljam prvo olovku pa preko ruž, kao u ovom slučaju samo u sredinu, puno bolje mi izgleda kad stavim sjajlo preko, jer nekako sjajlo to sve zajedno zagladi iz blenda, tako da usta izgledaju puno ljepše. Ali eto, to bi bio ovaj kratki lip tutorial, kako zapravo fejkat da imate puno veća usta bez da idete na plastičnu operaciju. Ali naravno, želim samo na kraju videa napomenuti da se uopće ne morate zamarati ovakvim stvarima, pogotovo na primjer ako svi sad imaju velika usta na Instagramu, to ne znači da morate i vi. Kao što sam već rekla, većina toga je samo šminka
ako nisu lip filler i tak da. Ali evo, ja sam vam sad pokazala kako većina cura na Instagramu to radi, tako da ja isto ovo radim na primjer samo za slikanje, a ne za svaki dan ovak nosit. Ali eto, nadam se da vam se svidio ovaj video, obavezno lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Bok svima i vidimo se u mom sljedećem videu.